yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. ziyaaraa masjida nabi muhammadii fi qabrii isaanii nagayni isaan irratti haa jiraatu. masjida nabi muhammaditti salaatu'uuf madiinaa dhaquun ni barbaadama. salaanni isa keessatti salaatan raka'aan tokkichi raka'aa bakka biratti salaatanirra darajaa takka sadarkaa kumaan caala. masjida makkaa malee salaanni tokkichi masjida makkatti salaatan salaata bakka biratti salaatanirra sawaaba yookaa sadarkaa 100 caala. ammoo salaanni masjida qudsitti salaatan kan masaajida takka masjida biraa keessatti salaatanirra darajaa 500 caala. waan masjida makkaati fi masjida madiinaadhaa hin tayin. akkasuma qabrii nabi muhammad ziyaaruun akkaan barbaadama. nabi muhammad akki jedhe namni islaamaa tokko yoo qabrii tiyya bira dhaabbatee narratti salaammate salaamtaa isaa deebiseetin irratti salaammadhaa jedhan. duuba salaamtaa isaanii argatuun waan laaftu'uu miti. ziyaaran qabrii nabi muhammad barbaadamuu sahaabaa nabiiti fi warra isaan jala deeme hundaatu itti walii gale. akka hadiisni nabii kan qabrii ziyaaru irraa tanaan dura isin dhoowween jiraa amma immoo ziyaaraa qabrii ziyaaruun aakhiraa nama yaadachiiftii jedhu. akkasuma nabi muhammad qabroota madiina'aa ziyaaruu ture. ammas nabi muhammad hoggaa mucaaz ibnu jabal yamanitti erge akki je'een yaa mucaaz amata kana malee wal hin garrunseyaa wannin kajeelu masjida kiyya kanaa fi qabrii tiyyarra dabruu keeti. hadiisa kana imaam ahmadiitu sanada sahiihan odeesse. eega sawaaba ziyaaraa masjida nabiiti fi qabrii isaanii beeyne nama madiinaa dhaquu fedhurra takka nama madiinaa dhaquu fedhurraa wanni barbaadamu tokkoffaa masjida nabitti salaatee qabrii ziyaaruu niyyatu akka sawaaba lachuu argatu. hoggaa gara madiina'aa deemu salaat ala nabii heddommeeysu rahmata nabirratti buusuu heddommeeysu. lammaffaa odoo masjida hin seenne takka odoo madiinaa hin seenne dhiqatu yoo isaa mijjaaye. yoo mijjaay uf baate odoo masjida hin seenne dhiqatee huccuu qulqulluu uffatu. sadaffaa
hoggaa balbala masjidaa gayee seenuu fedhe miila isaa kan mirgaa haa dursu isaa du'aa'ii hoggaa masjida seenan qara'an jedhu eegasii masjida seenee rawda'atti qajeela bakka rawdaa je'amtutti qajeela isiin minbaraa fi qabrii nabii jidduu jirti achitti raka'aa lama salaamtaa masjidaa je'ee salaata tahiyyaa masjidaa je'ee salaata bakkeen sun bakka nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu hanga jiran itti salaatan eega salaatee qabrii nabii dhaqeeti fuulan qabri itti garagalee mataa qabri irraa hanga dhuudhuma afurii fagaatee dhaabbata isaa ija qaqqabatu qalbii isaatin waan duni'atti rarra'u hundarraa citee kabajaa bakkee inni dhaabbatuu kabajaan nama fuula isaa dura jiruu gar'atti qabatee qooqa qaqqabatee akki ji'u assalaamu alayka yaa rasuula allah assalaamu alayka yaa nabiyya allah السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا خيرة رب العالمين جزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وصلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين معنى إسا نجين سرت هاجرات يا إرجما ربي نجين سرت هاجرات يا نبي ربي نجين سرت هاجرات يا فلما ربي نجين سرت هاجرات يا كالربين وهند أومي مرض أته ربين قلت أتنراك أبدو سيفها قلت أنبياء في إرقما إساتف أمة إسان الراك قلت جعالو ونن أن بيخي يادو ربي توكيتش مالي ربين براهن جرو ati gabricha isaa ergamaa maraxamaa wannin an ragaa bayu akka ati waan rabbiin ummatattiin si erge hunda ummatatti geessite amaanaa rabbii bakkaan geesse akka ati ummata keetiif waan gaarii yaaddee waan gaariitti gorsitee waan hamtu irraa dhoowwite akka ati rabbii jettee karaa haqaa jabeessu'uuf jihaada qabsoo haqaa goote raga'an baya rabbiin rahmataa fi nagaya sirratti haa buusu aalii teessanirrattis haa buusu ashaabaa keessanirrattis haa buusu yoo namni nabirratti naa salaamadhu je'ee itti dhaammate wanni je'u yaa ergamaa rabbii salaamtan abaluu sirratti haa jiraattu je'a nama san maqaa dha'ee takkaa abaluu sirratti salaammata je'a eega nabirratti salaammatee waa xiqqo gara mirgaa siqeeti qabriin
أبو بكر أتشي إرت سلامته السلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله عنك وعن أصحاب رسول الله أجمعين جئ إيغسي هنگا أمتكوتي غرا مرقا سكئ قبرين أصحاب عمر أتشي جرتي إرت سلامت السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك وعن أصحاب رسول الله أجمعين جئ إيغسي بك دران آبتت ديبئتي يو بك أرقته تكا رودا خيسة دابته قبلأتي غرقلي ربي فارسي وانفدو لبو إساتي في هذا أبا إساتي في آلي وكافر إساتي في شيكوتي إساتي في أبوليين إسا نما اتدامتي في إسلام مراف ربي خدت رودا خيستي صلاة في دعائي هدوميسون أكام بربادما نبين أكجأن قبريتي يافي من برخ يجدو أفي جنتاتو جرجأن ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة جأن معنان بكنسن أفي جنتاتا يؤو إسين أكا بكبراتي متي إسين أكا بكبراتي هن أبمتو جنة جيفمتي جتشو تكا دلقا أجت دلقانتو أفي جنتها نما جيس جتشو أمو معنان ومنبري على حوضي من برخية حوضي كيرة دابت جتشو دلقان إسا برت دلقان حوضي نما جيست جتشو تكا من بر إساني ديفميتي وياك يا ماء حوضي إساني الرآبمة جتشو بكين نبي محمد هنگا جرو إساني دابتني صلاة ترن هقا قدا بك نبي محمد itti salaatan jechuun itti katabamte gara bitaa keetitti dhiiftee dhaabbatte bakka isaan dhaabbatan sanii fi minbara isaanii jidduun hanga dhuudhuma 14 fi taakku takkaati bakka sanitti salaatu uuf bololuu bakka barakaa qabdu ammoo qabrii nabiiti fi minbara isaanii jidduun dhuudhuma 53 yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu